ဒီခေတ်ဒီခါကြတော့ခုလိုခံကြတဲ့တိတ်တိတ်ပါတယ်တိတ်မရှိရဒါကိုအထက်ကတိတ်တိတ်ရပါစေတော့ဘိတ်တိတ်စီရတွေရောကိုယ်ကိုယ်တို့တောင်းတော်လို့ပြောနော်ကိုယ်အတိတ်ကိုဘိတ်တိတ်စီရသူကတက်တက်အားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကလည်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့အော်တာကိုထားပြီးတော့တိုင်းကျော်ကြီးတို့မလုံးနိုင်တော့လည်းတက်နေကြပြီးတော့ပါလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေရာဒီဒေသကိုတော့အသက်80ကျော်ပြီဒီလိုဝဲလို့တစ်ခါမှမလုပ်လို့ရဘူး။ကိုယ်လည်းမလုပ်ရဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုရှင်းပြရတယ်တာယာပြရတယ်တန်ခါဖိတ်ဆိုရတယ်ကွာ။ဘာလို့လဲဒီနေရာကိုကျွန်တော်လည်းရှင်းဖို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါပါလေ။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပါမန္တမင်္ဂလာဤရာရတဲ့ဆဲတပြေရတဲ့ဒီမှာစုကြည့်ဝဲပင်တဲ့ဆုံးရွှေမင်္ဂလာဆုံးဒီထားရတဲ့ပြပြူရင် But he did. They did. He did. Thì nhà mà đi đẹp tuyệt tao ấy chi đẹp thì chi mình nhà đi ba bố ba suy đơn như rồi bao nữa mình đi về xin lao nhau gồm đi à đi ta đã nói mấy mà đi à đi cha phi vui à tuyệt tao ấy chi mình chi mình nhà mình thấy em bảo đi cái lý thì là yêu mà đi đẹp tuyệt thì là yêu đi ra mà ta đi sang cha mà đi bảo đi đi rồi sang cha đẹp cả tôi nói tiếng nghe bây giờ nhà tất cả đã đi xem nhau của các bạn thì nhà mà bên bây giờ chỉ bạn đi làm đi đó nhãn ta làm gì cả bên ta là sau đó ta rồi là bị tình về mà đi bảo đấy tình về đi cả thì nhà mà bên tình thế nào mà đi bảo đấy anh làm gì đó rồi về tiếp tục tiền thì bảo đấy giờ cái đó thì là cái đó mua đấy đi làm apa ayah ini Để cũng biết được thì các anh em bảo thì bà biết được nhà mà bị bà phụ quan nhau cái lý gì chuyện thì anh đi thì ta bị vui vẻ chuyện anh đã cái này mà tí lại mà thì bảo đi cái lý gì mà thì anh đi cái lý tụi người nhà ấy bị bà phụ quan nhau lên đi rồi được cả đấy tí lại nhiều vui vẻ thì anh thành cái nhà anh đã cái này mà thì anh bị vui vẻ chuyện tí lại cái bảo đi xin lỗi nhà thì để đi cả anh đã cái này của tôi đi vui vẻ, anh đã nói thế mà, thì là yêu mà thì bảo đấy, ai mà lo, đi vào bố bà sửa được rồi, bao rồi, để vui đi rồi, thì là yêu mà ta lấy sang cha mà thì bảo đấy, ai mà lo, sang cha mà là, đi ra nhà thì bảo đấy, ai mà lo, sắp đi của nó, cái đó đi rồi, đi ra đi vui vẻ, được, thì về đi đại cái bảo đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
တော်နာခြင်းတို့ဗျာပြီးတော့ဒီလိုလျောက်တော့ပါဗျာတန်ခါးစီကိုကြွပြီးပါရဲ့အတွက်တရားတပည့်တော်လျောက်တော့ပါဗျာတန်ခါးစီကိုပါဗျာရှိပါတယ်ဗျာတရားတပည့်တော်အနေနဲ့လိုအပ်တာဗျာရှိတဲ့ဆိုရင်တရားတပည့်တို့အားဒီကံခလုတ်ပြီးဖို့ရအတွက်လည်းပဲသတ်သားတာလေဗျာအလုံးနဲ့တော်ပြိတ္တများမိမိတို့လိုအပ်တာဗျာရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းလိုအပ်တယ်လို့မိမိတို့သိခဲ့ဒါလည်းပြီးမှုရဲ့အတွက်ယခုသာသနာ့မန္တရမှာသီလယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမှာသာလျှင်မိမိတို့မင်္ဂလာဝိသဘောမင်္ဂလာဆိုင်ဝဲတဲ့သူဆန်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြီးနောက်မှာဦးဇင်းတို့သိတန်ပိတ္တက73ပါးတို့ဟာသိစင်းလောင်းတဲ့နေရာကတော့ဒီသာသနာ့မန္တရမှာပဲဘုရားရှင်တွေမှာပဲသိစင်းလောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဘုရားဆရာမျိုးတော်ပေါင်းတို့